De opleiding docent muziek is een van de breedste opleidingen van het conservatorium. Want je wordt opgeleid tot muzikus en docent. We besteden in de opleiding veel tijd aan jouw muzikantschap. Je leert piano spelen, zingen, dirigeren, bandcoachen en je krijgt ook vakken als muziektheorie en arrangeren. Bij ons krijg je 45 minuten per week, 4 jaar lang, les op je eigen instrument. En je sluit de opleiding af met een persoonlijk eindrecital. A minha escolha para o Conservatório de Den Haag, para motivo, passou enfoque of meu bisa, focus com nanting paco e músico, tá op grande. Nós temos projeto na maneira de case, siman de canto, verdiepingsweek, também dia para aia, nós trabalhamos de viagem com inter e opleiding. Anto para pôr e cherry riba e bolo, 4 aia largo, nós tá aia les, dia para siman riba nos instrumento primário. Na Den Haag, música está no primeiro lugar. Aqui na Bolívia, vamos em contato com os docentes, bem preparados na área musical como educacional, que lhe dá crescer como músico e como educador. Nós somos uma opleiding chiquito, nós somos uma opleiding gezellig e aqui na Bolívia vamos ter ambiente agradável para estudar. E o hecho que está chiquito também dá assim que vou ter contato mais personal com os docentes. Evento grande que nos opleiding te conhecipe está The Case. The Case é uma obra sumamente grande que os estudantes na mesta organiza tour aia. Para 3 semanas largo, tour aluno do departamento está assim arreglo ou componer peça auto después para como diretor musical e presente. É algo sumamente great para tomar parte num evento profissional assim aqui que nos opleiding te organiza. Sumamente leuk e educativo. A opleiding aqui está completo, onde você cresce em qualquer área. Você sim como para educar muitos jovens e adultos, tanto na escola como para fora da escola na área musical. Docente de música está a pedir, de se garantia para o trabalho mais grande. Aan het einde van de opleiding krijg je een eerste graads lesbevoegdheid. Dat betekent dat je muziekles mag geven in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs, in het mbo en aan volwassenen. Je krijgt vakken als pedagogiek, methodiek en je loopt stage. Want je leert dit vak vooral in de praktijk. Je muzikantschap is nooit ver weg. Want we leggen er de nadruk op dat je als muzikus voor de klas staat.